Esad Ribić je strastveni bubnjar i dalo bi se o tome još to šta reći, ali pustimo sad ovu njegovu strast i posvetimo se onoj zbog koje smo došli k njemu u Zaprešić. Stripovi. Ipak su oni ti zbog kojih se ovih dana ponovno govori o našem najuspješnijem crtaču stripa. Zašto? Zato jer je upravo Esad Ribić ilustrator novog Marvelova projekta Secret Wars. Do suradnje na tom projektu Secret War je u principu došlo tako da smo ja i taj scenarist Jonathan Hickman prije nekoliko godina radili projekt koji se zvao Ultimates. Njemu se jako dopalo to što sam ja radio i onda kad je se u Marvelu počelo pričati o tom projektu i o tome da će ga on pisat, onda je on odmah htio da ja to radim. Za one neupućene u svijet stripa, riječ je o nastavku Marvelove knjige stripova iz 1984. u kojoj su okupljeni svima nam poznati heroji, Iron Man, Spider-Man, X-Men i tako dalje. Neki kažu da je to najvažniji Marvelov projekt u posljednjih 30 godina. Pa možemo reći da je najvažniji zato što se iz temelja mijenja kompletni Marvelov izdavački program, taj universe, znači s time. I s te strane to je najveća promjena koja se desila u zadnjih nekoliko desetljeća. Tu s jedne strane je nekakav impuls da se nešto modernizira, s druge strane će se vidjeti koliko publika, a dosta te publike je jako konzervativno po tom pitanju, zapravo tangira to novo. Dok se na internetu trenutačno vode rasprave je li to nešto najbolje ili najgore što je Marvel napravio, prije nego li iziđe prvi od najavljenih 12 brojeva, evo materijala da sami donesete procjenu, vrijedi li takva promjena ili će biti piši kući propalo. U Marvelu su više manje sve serije povezane na neki način, znači šta god se dešava u seriji Spider-Man ima nekakve reperkusije na seriju X-Men i obrnuto i sve ostale serije. I oni to sve zajedno zovu nekakav universe. Story device za to je u principu pojavila se alternativna zemlja, sudarila se s našom zemljom, jedna je jedan Marvelov universe, druga je drugi i sad se desio nekakav treći koji je novi, koji funkcionira sasvim drugačije, dosta je SF-ičan recimo. Odnosi između nekih možda i poznatih likova i tako dalje su sad potpuno promijenjeni. Mnogo likova naprosto više ne postoji. Desit će se gomila nekakvih novih likova koji će proizaći iz tog svijeta koji sad imamo. I slično, tako da, velim, opet moram reći, vidjet ćemo. No ono što se i do dan danas nije promijenilo, a što je sada izdvaja od većine, jest da strip oslikava ručno. Kompjutor, kaže, koristi tek u nuždi kad stisnu rokovi. Umjetnička sloboda dana mu je i na ovom projektu. Veći dio priče je u principu taj nekakav novi svijet koji zapravo više manje kreiram ja, tako da sam tu slobodan raditi šta hoću. I u principu, ajmo to tako reći, dok god nešto zadovoljava nekakvu dramatsku potrebu, znači ako neki dvorac mora izgledati strašno, onda mora izgledati strašno, a ima sad puno načina na koji se to može napraviti, ne, znači u tom dijelu je sloboda vrlo velika. Ostaje nam još malo se strpjeti pa vidjeti je li ova priča početak svojevrsne nove strip ere o kojoj će pričati generacije stripoljubaca u cijelom svijetu. I tako u povijesti stripa ostati zabilježeno da su neki od najpoznatijih junaka nastali upravo u lijepoj našoj Hrvatskoj, ovdje u kreativnom Esadovu kutku u Zaprešiću.